i dobro nam došli na program Dobro jutro. Evo nas na početku još jedne nove radne nedelje. Danas se završava i mini praznovanje jer su mnogi povezali sretenje sa vikendom, pa tako dobili 3 slobodna dana. A sada ćemo da vidimo šta nam je slika ovoga jutra. Mislimo da je to Beograd. Zabeležili smo pred početak naše emisije. Vidite i sami, padavina nema. Poneki pešak na ulici. Gradski prevoz počeo je da radi i da vozi. U većem delu zemlje su temperature ispod nule i to da vam kažemo. Jutro je hladno sa sumaglicom. U Sjenici se temperatura spustila na -11, a u plusu je samo na istoku Srbije. Ovog ponedeljka i većina nastavlja sa redovnim poslom i aktivnostima. Školarcima u celoj Srbiji je raspust produžen za još nedelju dana, dakle to već i znate. Ovo jutro ne počinjem sama, osim kolega koji su u studiju režiji, sa nama su i Sanja, Maša i Ana. Upravo možete vidjeti Sanju i Mašu. Krećemo od Beograda. Od danas startuju izmene u sistemu parkiranja u Beogradu. Više informacija zna naša Sanja. Sanja? Tako je završeno mini praznovanje za neki prvi radni dan ove nedelje i dobro je da znamo da će pravila u parkiranju prvog radnog dana biti nešto izmenjena. Možete vidjeti tablu iza mene. To je žuta zona, druga zona zapravo i tu će biti nekih izmena parkiranja, ali bit će uvedena nova A zona, a pravila parkiranja u crvenoj, žutoj i zelenoj zoni delimično će biti izmenjena. Nesavesni vozači će kazne, odnosno dnevne karte, kako se zvanično zovu, plaćati i dalje 1870 dinara. Bilo je priče da će biti nešto skuplje, međutim ne, a radnici i parking servisa postavili su, kao što vidite, potpuno nove table, ne samo u novoj A zoni, nego i u dosadašnje 3 zone, jer će vozačima biti omogućeno da u njima vozila ostavljaju 30 do 60 minuta duže. Nova A zona obuhvataće 20 ulica koje su do sada pripadale drugoj zoni. Tako, na primjer, u ovoj drugoj zoni do sada ste mogli maksimalno da se parkirate 120 minuta, međutim, ispod na novoj tabli piše da ćete moći ekstra da se parkirate još 60 minuta i za to ćete izdvojiti 180 dinara. Polako navići ćemo se i na ove nove promene, ali dobro je da znate, ipak je prvi radni dan, mada nas očekuje 14 stepeni, možemo i biciklom dok se ne naviknemo nova parkiranja, ali polako. Sanja. Hvala ti, Sanja. A posle Beograda idemo do Vršca, tamo nas čeka Maša Ivkov. Mašo, kako počinje jutro u tvom gradu? Sanja, hladno. -5 je trenutno u ovom gradu. Ono što nas raduje jeste da je tiho, bez vetra, dakle košava nam ovog jutra ne pravi problem, ali zbog toga što je vedro, kažu u meteorološkoj stanici, zbog toga ima magle po putevima, pa je zbog toga upućen apel vozačima. U svakom slučaju, relativna vlažnost vazduha 98% i pritisak je 1018 milibara. No, meteorolozi kažu ugrejat ćemo se tokom dana, bez obzira na ovako hladno jutro. Najviša prognozirana dnevna temperatura za Vršac danas čak 14 stepeni. Razgovarali smo jutros i sa zaposlenima u službi hitne pomoći, gde kažu noć protekla relativno mirno i uobičajeno. Intervenisali su 30 puta što u ambulanti, što na terenu i uglavnom su se pozivi ticali virusa gripa koji je i dalje aktuelan i zbog koga i vršački đaci, kao u ostalom i svi đaci u Srbiji, odmaraju još narednih 7 dana. Što se graničnog prelaza tiče, i tamo je mirno, dakle bez većih gužvi i dužih zadržavanja, i dalje su na snazi mere protiv afričke kuge, dakle ne može se uneti ništa od mesa i mesnih prerađevina što je svinjskog porekla, ne dozvoljavaju da se prenese čak ni sendvič, odnosno meso za koje ne može da se utvrdi poreklo, a po zadnjim informacijama u Vršcu i okolini resorno ministarstvo je lovačkim udruženjima dozvolilo da divlje svinje, koje su u ovom trenutku najveća pretnja za unošenje ovog opasnog virusa u Srbiju, svedu na biološki minimum, tako da će se lov na ove životinje, nažalost, morati da se organizuje u narednim danima. Dakle, toliko za
ove prve informacije iz Vršca. Čujemo se nešto kasnije kada ćemo pričati o vinogradima, rezidbi i o aktualnim poslovima koji se tiču vinogradarstva. Za sada kažem toliko. Hvala ti, Mašo. Dakle, vidimo i da su gradske službe na terenu. Hvala i našoj Sanji. Lepo vreme i temperatura preko 10 stepeni naterali su stanovnike Zemuna, ali i drugih delova prestonice, da lepo vreme iskoriste uživajući na zemunskom keju. Mnogi su uživali na suncu i šetnji pored reke. Oni najhrabriji i najmlađi naterali su roditelje da im kupe i prvi sladoled u ovoj godini. Bilo je tako za vikend, dakle, čuli smo i Mašu i Sanju, kažu, očekuje se 14 stepeni. Neka mi ne zamere, najviše ipak verujem Ani Reljić ovoga jutra. Ana, 14-15 stepeni, kako nas vreme očekuje danas? U Beogradu 14, maksimala dnevna, u ostalim delovima Srbije temperature i do 15. podeljka. Dakle, bit će pretežno vedro vreme, sunčano, do kraja dana bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Polje povišenog vazdušnog pritiska sve do četvrtka u našoj zemlji obezbedit će uglavnom suvo vreme. Međutim, kao i ovo jutro, tako će i naredna jutra biti hladna. Dakle, jutro je vedro, ima slabe magle i sumaglice. Međutim, jutarnja temperatura u većini mesta je oko i ispod nule. Najniža, naravno, kao i svakog prethodnog jutra na području Sjenice i do minus 12. U ovom trenutku najtoplije u Negotinu sa plus 4 stepena. U Beogradu 3 stepena iznad nule, trenutno je vedro, dan će biti sunčan, topao, maksimala dnevna temperatura i do 14. podeljka. Kao što sam rekla, i narednih dana u većem delu Srbije, kao što vidite, temperature iznad višegodišnjeg proseka, sutra još toplije i do 16, u sredu slične vremenske prilike, a od četvrtka uveče očekuje nas jačeno oblačenje koje će već od petka u većem delu zemlje ponegde usloviti kišu, a sneg i susnežica za dane predstojećeg vikenda prognoziraju se i za niže delove naše zemlje. Zima se definitivno ne predaje još uvek. Ne predaje se, ali ja se radujem ovih 14, 15 i 16 stepeni. Uživaćeš svakako bar do četvrtka. Hvala ti, Ana, vidimo se za pola sata. Vidimo se. Ovo su bile samo neke od servisnih vesti za početak dana i radne nedelje, a šta vas sve očekuje do 11 sati u našoj emisiji. Između ostalog i to koliko je veliki kult Nikole Tesle na Dalekom istoku saznaćemo posle turneje Muzeja Nikole Tesle u Kini i Japanu. Kako je prošao All-Star vikend američke profesionalne košarkaške lige? Počela je sezona alergija, koje alergeni ovih dana prave najveći problem. Takozvani kudrevi pelikani su se vratili na Dunav, ali i kormorani. Zašto su nas napustili pre pola veka? I još dva predstavnika Beovizije predstavljaju svoje pesme danas, Gypsy Chord i Saška Janks.